Uns minutos. Este é o xogo que fixemos os nenos e nenas de segundo, que se chama Birlos. Para facer os birlos necesitamos botellas, papeliños de cores, cola e area. E para chear as botellas necesitamos os cucuruchos de papel para encher as botellas de area. E as que estaban moi cheas, as que estaban vacías, poñían na area de las que estaban máis cheas con as máis vacías. E para facer a bola necesitamos dos globos, necesitamos una botella y necesitamos lentellas. Cortamos a botella e a boquinha nos sirve como embudo. E despois cheamos o primeiro globo con embudo coas lentellas. E despois o segundo globo, e despois o primeiro globo o tapamos e despois o segundo globo lo poñemos encima do outro para fortalecer, para que non se rompa. O xogo consiste nisto. Se pone a distancia, se tira y si tiramos todos los bolos, pues entonces es un strike y vuelves a tirar. Siempre se cuentan. Si Marina ha tirado uno y yo he tirado dos, voy ganando yo y Marina va perdiendo. Muy bien. ¡Muy bien!